Haga charmir karwai trigram pangar jar bosan ka Voice of the People Party VP kaliya wan panlong yang Jingialang Paidbah agus nong Tyrshang West Antial District nakam tak MSC Shaka JHTC kabah po agus 6 Moodymmai Nongkhroh Constituency hakaning meeting lon lang urong bas nong Jong negisnong barki ki paramantan Jong negisnong Joro kandidat Jong Voice of the People Party VP uba close roy lalu klaim dapat slam show timenta abad sengap kai kebaka kubor ni kanong rib kabau kandidat Jong VP persengau VP ki Paidbah Kochna ya ga ai ne banta gajaj bru yang ag yang pi kan mo jit digi bru go MS statistic hai time to jit pi do kelas A kelas B Mjewo wong ya pi hagi kami kai ne banta wi kai gi kon gi ti yang pi hagi skor primary kelas A kelas B kelas 1 kelas 2 Togi degi tegi nong ikai go deb yegi kanu gi bru na bar jela gi tegi nong wei dang ya ki dang ya pelang ya gaspa ka pau dang kit ki tegi chnong gyong ki go wan buhai chnong cheni telok omya seni chai per mau lai der bi mau chapen be pi hagate gaspa ka pau wa kan mo MP ya ka hok go da pun kubor daga sarkar India daga constitution yang geri India wa memo he uye khang ye pi wa lai thabot pi wo je pi kete to ko hok yang pi go da pun kubor mem nga do candidate ni wo khang en wo khut kar par ye pi wa chwa pi oni thabot pachwa igi kon gi ti gi yang pi wa gamon mani dur yang ki le de khan pi ye ki khna gi wo bon to man sen yang ki kwa gi we jing kar chan yo pra Nei tei dau kabei upa hachwa bi wo lai thabut pachwa yegi kon gi kti gyong pi panchong nong rim chwa hewan bo bi yegi kon gi kti gyong pi le kwa bi bo yeki te galawai go che wo galawai wo chai wo lak nei te cha niao chiliang khmat kan mo chonggi hagi chempyak ti gyong pi ka chiput gyong pi man go bot siar go bot rupa go wo sandur ye galawai gi kon gi kti gyong pi mem ga be pa hayung asem gi wo kwa wo bo yegi kon gi kti hay jinjar hay saja woro ngane pi ki chitomi gani kwa i wagi kon gi kti gyong i yo gi ga yung asem ga wo miat ko ba wo hopra 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 Yo, boy,